Na kajingyo ya ki kai pot kubor bagi nong rap ki sha ot kilo ya ki ma rap jongki ha ki nong khai ke executive committee balam khamat daga voice of the people party VPP jonga Khasi Hills Autonomous District Council ha ka jinglam khamat ba shembor lang renja chief executive member lem ki executive member bat ki MDC ki la her jurip kinsan ya ka yode lang ka basa jhur ha yodo ha ka step chitarik unailar ar hajar arusan Hang ni lalap bakal dan ke jingnya penkesannya hapadang kibawan dia marab bat ki bathit mar na mar ke jing ot kilo kibawan dia marab kila keno bana lor bala ot kilo ya ki kriya thap marab jongki kadang don sa ka ot kilo ya ki mar ya ka ba ki bathit marab ki penpau bakim le komta lait satang da ki marab jongki kila snio palan La syamru bagi don ki basngu thu jingmut ha padeng ki bawan ra mar bat ki nong thiet ha ka ba ya ka jing ot kilo la antat banom nyap shiliang mano manuru shu ka basngu phalapat ka long ka ba ki bathit mar rep na ki bar jilla kam judon ka nuru ka jing ot kilo kumbalong ha ka khai pateng para reulom Uba syambor lang renja CEM ulo ong bakatanat badai pet ya ka kam yo kam hat kan syong perkhat halor kan ni hakikin diat sngi banwan Minum dia pan. Hujan batik di badan dengan hanginnya di tak payu kan ni ngam tip ya kata dah tahu 2 kilo hana kador kilo nak tahu setau boleh kador biang jalan tahu kilo lanang tuna hana kador kamu katakan kadan juga nak kejung dekok hai bang tak lah kalau tahu ning kong piang kabiang dah tahu kilo pak kaduna hana kador hana ngau kejung dekok ini adalah ayu Morak mar ke? Cek mar morak. Butang kopi. Kopi lagi ad. Kano ki ad kopi. At kilo mo. Kano ki ad ba? Antik na la suot ko pa ndo. Kuwi ba pa ispo san ko kilo la ar pa we data nyo praglu. Kita gibaot kita gibaya sim kelala pas. Tiba tiap kan? Lai dah. San. Inong rep talayap. Baik kumataro ko bisan na karyo to ka sekilo. Santam matali kuwi ko katat. Kikila dai. Mo. Nang rep plesi na pang basa ko abay yung musura. Tangga bay semua isir mialat semua. Musura. tep nak away gen Nang ta pada? Nang ta ki sawat dia kene pat. Kat ka bakhia kene ki od. Tapi orang tak ki od yang sekian rupiah ki od. bisa otam ken san kilo na kat no kat Kasyong kat ko kejing khia kene. Ang masum yung bay kaniri od yo extra pat now ni san. Kadi ni mending betana. Kamu ki od pura ar gen kamu lar leh od. Ya ka kri ar od kilo. Yo ka patai mo kilo.
ต่อpatai Isa ot kunur ngingar ngintip te naman pada penduk kan simam pada simar ya kibala ya penduk te lo kuntak long pi pat simar ini ya mo pada simar Yang baru sikap tak long dia harus kata pilak kumno long ni tingi ni ya kelan para pendik ke lari ki ai ot kilo tingi ot lagi ai ot kilo tingi sula ya kador tingi tresim lo kuntak ke Tuh, bata yang ah. Tuh kan ikan kriak te kesudi ban ot mah bakia. Yo dur balik ki ot kilo. em song dan kan lo bukan mentah sau kau kilo kada i ai ot lagi kilo ni ot kada i ai ot ni long pi on nak ai ka bentar balai pi ot ke balai bahap ot kalau boleh kita ni di sisi lain usan ni kata sau kau te samin kan ni yo kita bagi Untuk baca tahu banyak long ni kan bangat pencain dia. Cuba nama dan inilah biang inilah banjir ni barat ni Amerika. Dia ini semankan cuba udan bamang ni udan bae itu inilah banjir ni otam ala ni lagi lokat kajing yang mon itrai kat mon ai kat kajing yang menjur lang. Kadang menjur tinggi tera. Dia kemudian long haman bang ini tahu sih tahu. Kemudian mangi ni tahu sedang kilo bawa ulok ni ambil WA. Ban kalong fix kamu tu kira gitu. Haban long nak hendak tok ke nak tu betul. Nak kata kadau ke. Kalian. Long kini lagi tahu ini usum kan udan 1 kilo. Sim tahu. Ni kena di tengah hitam sisu. Oh, hitam sisa grau ni hitam kita kan. Dia kemudian ada ini ai otam kata kemudian ni tu nang tu bayo nang ulah lagi hang ni kan. Clear. lagi im ai ot ngin sim juga Oh, incim juga. Kat yang mak kalong kajing yang menjual lang kan. Dia menjual lang. Ada kita pribadi tu apa patai chopi di ot ti si po si kilo te ba ko tuan di plastik bro Kita te baru. Masya Allah, mudah sikit. Kami ingin julek jupor. Belar entah. Kata ingin julek jupor entah. Pada PPI JM di sini dia garut ke isim. Eh, mencuba mencuba gila kemta ban mental lele mo. Kali ni nak buat Baju pol le. yang mam ai ot kilo Pol udan berapa kilo? Udan berapa kilo pol? Di otam lai kilo. Kata kamu bajot bapai kacang kajing akut. Atau pijiat dia pemjian. Kajing Kajing mon ni lah yakut ni kita try mo ni lah yakut buat orang mencat baik sabar. Teng kijit tapi ba. Kita kita boleh yakin saya nak kijit. Kijit ni ot sudah. Tak, apa sini? Bajet mo. Long kajingwan ini kam de penyanyi ya. Dia kan ni ngai sutu Tulang. para bayadi ya tiat sama para nang yau kadang kena. Kamu jing menjur Ilan lang. kiwai ki besu tu ki otam kai kini kita ni. Om barak kan. Ilan pat ki beri ki bakam seding lompat di ot teng lah Tang baong ya Umar mabahate. Subuh mentapi ni Umar ikong bahakan ni. Ngalak sebab ben komplain ulang komta ngadon jilek rani ngaru. Subuh ndon kinang rap ki ban long tik barakat ndon kinang tik long tik barakat ko. Lagi jong ki jong long ta. Hayo tu ni ambak ni tak im lagi post ni hayo ni asal tu tak kau. Kajar sana kajar. Dengan orang hadir semua kita kan di baji. Kajar sana kajar. Sedang dan di baji. te ka jingwan jungi hakane ka step hadin bangi lai I kumto hakala patai kubor ya ka jing juki ngrap ka bagi li kenduk cho sekolah jela bakala mi ru katuk ni kamat ka ba dei ru ka disonsel ke jungi te lain jungi hakane ka step ni la pemit lang na ka yang ki IM bar katuk kan ki MDC na yo wan jingok wan sutko ka jingwan jungi ni om ban yu mangin sutko ya ka dau terai ya ka ka baki ngrap ki penpau ban sutko ban kenduk ni ki nong dia hakane ka jaka dan yang kalian jungi wan hang tan man ta itahi ban ya suthu lang ya ke mar bahag ni kendak sngi nya kalian ka nya lagi juga aku bopet ka yo ka hat na sakhat ya meeting ya ka seng ni ngrap ban suthu kham ba chu chu ke ka baki ki angnot na ka banta ban pen bahai ke ka baki ki kwa tadi ka jombat Ubak Powell Soklet Executive Member bat nong Aktien ke Executive Committee ula ong baka Council kan pet benia ya ke hukum ot kilo balapan mi da ke Executive Committee berem ha ubanai jemang arhajar apulai kat kum ke Khasi Hills District Establishment Management and Control of Market Amendment Act arhajar apulai ula ong baka Council kan wad ya kadau balai la ya ot kilo tang para khasi kat ba ya ki marrep wanra na barjelapat omdon banut satya Kaban kong kalap bangilap kalong bah kabe dia bat ki jor makum sao bat kubi. Kadon ni kita ka jeng 4 kilo ba kata ka jeng 4 kilo hau sao bat kubi gede ba kadon ka mutual understanding dia kadon ka jas satu jumut apa yang kinong rap bat ki nokir. Ki kita ka jeng satu jumut kalong ba sao bat kubi ki jor ki ba laban pot kloy. Te haba kinong rap ki wan ni ki sayo tu jor ki thau ka kilo. Kamot ki thau shoy ka kriak ka joki ka kilo so de kata.
Yau dhur pat yau sau bat yau kubi ki pesongdor kat kum kejung long jo umat kan. Pada dei sau don ba khamput khandiat mana ki 8 kilo kat kum kata jeng pendek ke joki. Yau kubi ru kalau kum jo himta nambar bau de umar balak ban put kloi. Hak jeng sujung mut jeng ki nong di ba ki nong thiet 8 kilo kat kum ka jeng don jek ki lam nong ki balak kham sniu ki mat. Kata kadai ka bang ngisyam ka e ka bang ngisyam ni ka kan ki. Kemamut ka don ka jeng sujung mut. Ya ki pat ki mar ko kajar. Kum kajar ma kajing 8 kilo kalong nengkong ya kakriak mo ya kakriak dan ki baket sispa kilo dan ki baket sispa 40 kilo kat magajen kakriak ke jongki hadim la dapat 8 kilo ya kakriak pat kadon kajing 8 ru saya ujur kemut ya kajar tinggal ya keli bah balai pat hadim la dapat 8 kilo ya kakriak bali don kampat bat 8 saya ujur kai ke bana kilo knong khit ki ong kum ni mo sngak ma kene kai ba kinong khit ki ong ba ni thiet na kinong rap Sebelum 10 kilo, tilam samte, tahu baik 10 kilo. Nak kile di nak lian joki pat gidi khutia, kemudian gidi 10 kilo, 8 kilo, 9 kilo kum tak terkan. Teman lah ka kilo baki di, ong nak gidi 10 kilo mentah. Haman baki di mentah, kamlak banlong baki cudi, ucubiang baik tek tu jor undon baik tek 10 kilo, ulak bantam mo, 10 gram dan 10 gram. Dekat mana poi kita ke 10 kilo kemudian ulak dunano teng tu nak 10 kilo. Kata di ke bawah ong kinong thiet kan. Kena kilang joki nong rap ruki penpau katahi. Kadon kata kajing satu jumlah apa yang joki. Tenrai kidon ki por pat ki ba. Hapriang ne yone kidon ki beri ki ba smutu. Ba kidon ru ki ba syam kabu ngila ban satu hunde. Kinong rap ba kinong thiet ki ba bha kajing long ki ba smutu ya ka ka son jong nong rap. Ki adon ita jing ya pendek para joki. Tenrai kidon pat ki ba syam kabu te ki bambut ki ada dai ban nak kasi 10 kilo, ada 10 kilo, ada 10 kilo. Ada umar ubah sendiri, ada 10 kilo. Kita kadai ke bah kena kilang jongki nongrap bagi nanti jong ni. Di halau kini kejing sengo jongki kemal ong usi amatan. Nak kilang jongki kinsa 1k seng jongki nongrap. Kendai ke ke bah ngima abar si ong ba angin penduk nak ya kejing 8 kilo. Kamla ban long kata. Mau kemudian penduk 8 kilo ba kasang kakiate. Don umar ubah basniro atau apa yang kejing dia ke jongki. Nak kalian juga kansel gijing ni sia syong perkat bah, bah, ni sia syong perkat bah kini kakam inda le bini abham dia bangin sia simrai kirki dan kibu ong bak adon ketaka aja ke sebanum siap 8 kilo ndai bagi wan hang ni pat ni sutu ya gajing bat ka jongkin nong thie ka jukapor bat njuru jikinong rap ti kemajulong hi ki yo ki hat ke jongi ki yo ki hat ke jongi la kalong hason en kandong kabadon kap kalong gajing sutu jumut mo gajing sutu jumut apa yang unong di bat unong thie Nada kata kadon di situ jumpa apring joki kanum dan su penuh kecing e. Dan rei ka ka wipat ka bangilap. Bangilap akan dikasih bang yang dia kelong. Ba kini ki nong thiet ang dia ki om. Hakapor ba umdan upan kasih. Ni thiet pan na udhar pat udhar sya ban 8 kilo. Sya hap thiet ba dong san phau baik. Dia kata nya sa kembong siam nya sia syong nak kaliang jengi ka dese konsil nya sia pek. Inwat kata balik kalong pertama matam ngisyakan lumumar mandi bagi nyum sutu bah kadini em kata ngisawat ni ya kata ni kalian ngisyasyong menjadi pekat bah te kai ka bangin pek yin le ya kai ba batam mo kam da pek sila khamat yenoru ngin pek lang ya nongrap ku cukupor ya kinong khairu ku cukupor ba kidi ki jongi mo ken ya em lang ken ya bek lang nam tak kadi kathi kayo ka hati kadi em tak kadi bek lang kadi kathi jongi kanum don kono ka jeng le sila khamat ka liang jongki nongdi kinong khiru ndai ni ko ay nakjongi man pe ni wan ni amban penuit ino amban ya sya ino undai man pe ban nakaju kinong rap ba kinong khit ko por ken ya em lang kai kadi kata mano bodon kiti ha balik kamta te balik ka jakam ta ambong ti kinong rap ni ot ya umar dur tang para khasi no bahar pa amdan jigot mano bodon ti kata balik ka jakam ta nakalen ka konsul ka sampai bena akan dia ka sa wat bena ki bodon kiti baik ka jakalong ta ni sa ni kata mutang yang pala bodon kata Habatin, pej bahagi kisap, kasap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kasap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha kam kata ika dur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Kan nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F mentah kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya